it stirred his emotion. Oh, he misplaced his whole life. Should he even try? Don't bother Jesus. They say you have nothing to offer. Stay in your place. Right then he knew he had to choose. He had nothing to lose. So we cried, Jesus, Jesus, I need you, I need you. Please don't pass me by. He cried out, Jesus, Jesus, I'm not ashamed to tell you I need you in my life. I need you in my life, yeah. I'm not much different from that man, and this is the honest truth, yes. Could this sinful one with this messed up life, could I ever serve you? People and things clutter my mind. Should I even try? Don't bother Jesus. They say you have nothing to offer. Stay in your place. Right then he knew he had to choose. He had nothing to lose. So I cried, Jesus, Jesus, I need you, I need you. Please don't pass me by. He cried out, Jesus, I'm not ashamed to tell you I need you in my life. As the deer panteth for the water, thirsty for the water, my soul desires and longs to be with you, yeah. I need you, please don't pass me by. I don't mean to waste your time, but I can listen to the crowd. Situations in my life telling me to keep it down. But I need you. I know I'm broken, but you can heal me. Jesus, Jesus, I'm calling you. Might not be worth much, but I'm still willing. Jesus, Jesus, I'm calling you. I know I'm broken, but you can heal me. Jesus, Jesus, I'm calling you. Might not be worth much, but I'm still willing. Jesus, Jesus, I'm calling you. Please don't pass me by. I'm calling you. I need you in my life. Talo le tole matou tama vi ala u fio le nei tu la tama wa au lia malmanuia mai lo lo fam lo wanga le lo fa mahoni lo te inga poto ia te matou tama
Ia, e o fwina atu le nei tu la tama ia te oe, ma wha moe moe lo wanganga pa ia fisoso ani mai. Mai le poto ma le ata mai tama mai lo wanganga, tala noa iau tangata tama o wha fufunga mai i la tau tama i tutono moota malawa, tutono a inga tama ho o toi le mana o lau upu le nei a fiafi, ta tala o la tau mata wha le anganga tama si o la tau wa ai, i le pa ia ma le mata utia o la o fiu tama wha iloa mea lilo lo ma lo tama, nei e fiafi o mātou tatano i lo upu ia tupulo mātou i loa, tupulo mātou malama lama, ai maise le whau o ngā la o fiota ma si i whapeona tu ina atu le upo le ola ma o ina foi i o mātou tangata ta mai lau a fionga ina i o mātou i loa mea lilo lo i tutono lau a fionga ta mai wha foi le vi inga i la o fio fisoso ani mai oi ta mai lo nei tangata ma lau whau unga ta mai i tautala i male poto tautala ta mai wha ngā ino se au auna wha tau waa whetalai i la o fio ta mai fisoso ani mai oi ono suafo o Yesu Keriso o le mavala au tuai nei. Amene ma amene. Amen. Fatalo fatu sa moa malo lava le soifua ya te outou fatalo fatu soafa man malo Yesu Keriso sunga i whawhengainga wharetua matausi e ngata fo ilea o whanau ia fatasi fo i o tinama ta mama tu e so se maota malawa o lo whapera mafuta mai fatalo fatu fo i a inga ta itasi o lo whapeona whaonga ina la to TV e whapeona mafuta mai ai ia ma whaonga ina fo i a o onga i ene i mawhai o na o ino mai le a inga a to no it's an honor and a privilege to serve you guys ma au au na fo i a te o doi ma whaonga ina fo i ia se wha malo si au ia pole a fo ia se wha malo si se vahenga o la fiong pa ia le tua wa wha peona wha me alo whaina ia au ia matu ina mai fo i le tua ia se mea fo ina wha malo si ei hau te wha malo si au tua ia te o tau i le swafa man malo Yesu Keriso ia o la paulo o tātou i loa wha le atoa nei se sia nai te i loa o matu spa ia sino tama i loa o le tu spa ia a tonu foi e ilo tātou nunga o le to tele nisi o tau au na le atua ia te lelo tau loa le tu spa ia te lele tau a malama fo i le fionga pa ia le atua ia o le tātou wha afau whaatasi ia tātou te ngā lue whaatasi ia a fo ini mea o maua i lau sa i linga i tu ina atu ia wha malo si au i se tasi i le fina ngalo le tua ia la tatia ni sio vaenga la tatu tu tanoi pe a umat prokalame pe no fai atu o le vaenga pito isilia na tago ia te au a fia fine o mo meo le la onga tu spaia o te le fia fa mai maua de taimi pe a usau no prokalame fa pe nei taimi umalava te mana o lava e tuli tatu taimi te mana o tuli tatu taimi fo i lele ina ia mafai ona te lese mea o ngai te mau atu ile ia i tātou a o ngā tuspa ia auani i wha mai maua le i tū la auani mai maua se i tū la o le asante nei na tātou tata noa aima ia mauta ua fo i le grace and place o po graces and places ia po o le alofa tū noa ia lai wha sa mo le alofa tū noa le upu grace le alofa tū noa ma le malou tu langa na tu wai o ele atua ona e mafua e o faatasi a vaenga i e lua o le grace malou tu langa o le mea na tu wai o ele atua o le mea fo ele nae vatu ele atua le malosi wono o le upu alofa tu noa lai tono tu spa ia e tolu ni vaenga o lo iai to tele nisi ai e la ava ile upu alofa tu noa na la to mafau umala ia ile alofa love po le alofa e alwa aile winga le upu a crazy lungo le tuspa ia o la ile winga fa pe unmerited favor ia po o se me alofa na tu ina atu ele atu ia te oe te leti servinga ia po o se mea na tu ina atu ele atu ia te oe e te leti servinga amen tu so le mea na tango le atua tu ia te oe ele o se mea na enga lue ina ia e maua Mena lefa metala tuspa ia we saved by grace ia po ua tātou walavia ia i tātou i lea lofa tū noa. Ai fa mai fo ile tala Paulo, fa mai le tala Paulo, fa mai le tala Yesu, fetalainga Yesu ia te ia. Ua lava matotoelo, ua lofa tū noa, for my grace is sufficient for you. O lai tala noa atu Paulo ia Yesu, fa mai o lai mea matui lona tino. Mai o lei mea matui lo tino fa atolu na fai ia tatalo Paulo ile tu e ave ese mea ti nga o tino po mea matui o tino e fa mel tala Yesu ua lava matotoelo ua lofa tu no what does that mean o lai tala no ile malosi mai ile tua po o se
po se mea na tuu ia le atua, mea alofa na tuu ia le atua, fo mai, walava matutoe le afoi, le grace le na, mo oe, tu sala e fai tau tono tu spaya, e isi wingo le grace, ai so tai fo le fa tu mana tu fo il tato pa postadi le no o alu ta uai le Roma le ya la tu ina tu lunga le no fa ya tu le sa quote out of context ona la le la tato wo ia le la tato wo ia ma au mai lo ala so ta ingole o fo upu le ona le ma fa ina tia i le va enga le tu spa you know it's part of holy scriptures I will tell you lo naonga I vai ona ina e malama ia e vai tu spa ia every topic po mata upu uma tu spa ia e so o tai uma e kasi ale me atoa so o tai le alofa o le fa moe o le alofa tu no everything connect in one body ele fa pe o perfetta ele es el tino que riso e vai nge mata upu tu spa ia everything connect e so o tai uma me uma le la tato wola vai so o tato vai ngole fiu pa ia le tua ole vai ngale la tata no ile nei a fiafi la tata no ile grace o se tasio mata upu ua tele ina au vai nen ta upu le tele o ngai tonu i e ni se la tu te fai mai e ni se o nga lo tele o ngai ni for my once you save a olona you know fa ola ina we fa ola ina lim faina eto e alu se oli there's another teaching like terminate let's for doctrine nei e for nisi tatonunga no e te tau ona e olai olai la vai you know tele ni se tulanga ni but it's really nice that wo va ail tu spa ia le la fai tau wo tununga i e te tino mai o ala fa tau ina la ya le grace ia po o le malosi le mai le tua po le anga va mai le tua ma le tu langa i te tu wai tu tonu le tino ke riso amen ia e fua lava fo ile ene ngalue me le nganga le tu ne fiafi excuse me tu se Romans fun malua fo mai awa o le alofa tu noa grace ua tuuina mai ia te hau o te whai atu wai ia te auto uma aua le whaasili le manatu o se tasi i le mea o tātou o na manatu o tatau o na manatu wai a ia mamā le manatu ia tusa ma le tofinga o le whaatu o tua ua taitasi ma tofu wai mai le atua a wafa pei o i tu tino e tele i le tino e tasi ai le tasi se whaiva i tu tino oma e whaapea i tātou nei le toa tele ua tino e tasi ia ke riso ma ua whewha whianga ia i tu tino o loo ese fo ia tātou mea e tu whaina mai i le alofa tu noa ua foa ina mai ia te i tātou po o le perafeta ia whaatatau wina ma le tofi o le whaatuatua po o le ti a kono ia whaia le whaiva o le ti a kono po o le a oao ia o atu po o le apoapoai ia apoapoai o ia. O le foai mea ia whaia ma le matamau. O le pule ia whaia ma le whilinga. O le whai mea alofa ia whaia ma le loto fia. Amen. Sa au tā ua mua o le whaatua tua le kong e wheso o tai le grace po o le mea alofa le mai le atua. Undeserved, unmerited favor. Ia po o se fo ino le mea. Pe o le mele na tu ele tu e tutoni ate o e po o se hanga vaa. Oni tā leni, oni mea alofa. O mea na tu ele tu e tutoni ate o that's a grace. O le alofa tu noa. Amen. Fate ta inga. O le upu grace i tutonu tu spa ia. O le hanga vaa lea na tu ina atu ele atu i ate o e whaise mea. Fate ta inga o le kāmuta. O le kāmuta. E tu ua le sa mala i le lima o le kāmuta o le ili malau papa. Ava ai kāmuta le mele na i lofa o ngā o ili o mea o tools o mama mea whainga luenga. Ava ai le kāmuta malama le rona wha o ngā ina. E ho ofo i rona wha o ngā ina. O lai e le mea lofa na wha mea lofa i le tua. The grace na tua i le tua. Ava ai le tangata na kāmuta. Te va ai e whaia la tonga luenga ua leva na mawhau le au walai. Tu se tasi ala vai ka ngai lungo o se whaapio lau papa. Fu inga le o lau le fiso o tai. Kasi ala vai ka muta i loa le au wala e toi fixa i le mea na wai. Ono o lau grace i ele atua. Na wha mea alofa i ele atua. O le alofa tu no ala na.
o le mea na tuina atu e le atua, e te whai eisa ngā luenga, e au noa ma se, tu sa ala tu Kevin va ailau papa mele ngei, e a koar koru vai aso kau fika, whiko ungai. Pifa whenga whai le mele ngei. Ai ava ai er ka muta, e penga le lua se kongi ki kilo er ka muta fa mai kipi merfa sirau papa le, fa 95 mai, mo mongol vala yo, ai wa a koar ma sing o ka whiko ungai ma fufa wa. Asia, o nei le o grace ngai ya, o le o ya te au le mea alofa na pole grace. Amen. Right? Fa pe na fu le fo mai, no fa ngai na fa te inga ia le sante ne. O le fo mai, a tango e vatu sa mala me uma tu le fo mai. E useless le fo mai. Ave ele ili, why? Ele fa pe la o no le fo mai e useless. No, because it's se le tu langa la le fo mai. Ai tango tu le fo mai tu tonu le potu e fai ta o tonga. Potu tangata mai, makua e vai le maka uki o le nga lu e fo mai why? On o lawa ye le place o lai grace ye na ia. O lai ye le mea lofa i tona unmerited favor. Amen. E ese la le tāua, i tu tonu le tino ke riso, ina ia e loa lou tūlanga. Amen. Le tara noa i paulo i fo mai, a wā o le alofa tu noa, na tuuina mai a tea o le grace po le maa losi, po o le anga waa na mai e le atua i a tea. Pe i fo i la o le tūlanga le lau wha ngai na fo i la o se whaate ta inga. You know, o hau e grace le mea tau tala. You know, ia ua ia ke lo ona o pe o se mea alofa lea, pe o se mea na whaanga waa ina ia o le atua o le tau tala. Ia sau whainga luenga fo i mea tau media. E le wha peala e whainga luenga le media nga grace le o le tau tala. O la aso. Fo i lele. E tele nisi o taimi fo i lele ke mingi whako awala uria ke la unga o la unga luma le whale o le mahalo. Wala uria ia o stasio o mino whaile kongo seki stasio vaenga ti wala uria o te la tu te la unga tu plang talavou. Ke minga, li la foka, makangang o ke la unga, lo ke la ikikinga. O ke la ko ke la unga. I tu tonu sfulu 5 mingu ke. Pe ia le vai aso a kola ke la unga. Anga ni sfulu 5 mingu ke nang kuma ke la unga. Waka fiu e kau wha uma sfulu 5 mingu ke. Waka saura le keimi o whako, man, I need to practice. E ta tau ona toi a ti na e ia pe toi develop le. Le mea alofa le atua. Ia, o rau saura la ia toi develop. Tau mawhai e toi po lesi mawhai. O le teimina nei, you know, o lau mawhai ona, o le grace a le atua, po le mea alofa na, le sai tutonu ia te au. O le alau mawhai no utara noa, you know, 12 minute, i tu la, 2 i tu la, 5 i tu la, e mwhenu utara noa la whionga pa ia le atua with that non-stop. It's a grace. E ilis tangata e 5 minute, e whiu e kau wha uman minute. Au, 5 minute pe le lava i te au mianga, le ngō kom whai kuri le kai. Because I talk a lot. O lo tau tala ia. O aula. O te le whaia tala ustangata. Ena o walu whai mo reporters fo i. Sa o walu o whai ngā luenga ni me tu sei tala. Kusala o o whai kala e kokongi la o whai kala. A whai le o kokongi la o whai kala. O wala mai mo. O mai mo war tale ni. He lu whai se ngā luenga to toni ei oi. Whai ka koe kala ngoa e lunga se lengi. O le wingo la utala. Grace. O le mea alofa. Amen. Fa mai tala Paulo. A wā o le mea alofa a tu noa o tu ina mai a tea. Una tu ia le atua le grace le a Paulo. Mela nana mawhai e Paulo. Na sau Paulo ta lai mai inu ese. Ono le mea alofa na ave ia le atua. E le tu ua ia Petelu. Mea nana le mwhai e Petelu. Na sau Petelu inu ese. Why? There was no grace. E le tu ua ia le mea alofa e sau inu ese. Wa vai ta ser sa ngo Petelu e fai tau tu se ngaluenga sau a Petelu ila fo inu ese nga va ai kusanga ai matanga tonu ese e nga va ai ku Paulo oi fo o Petelu o mai ia tangata Utaia fo me wa kuro i nga lu lafti wa musu i lo me yuka yo wa ai ma ele ese crazy me fai Petelu ona serve inu ese o Paulo denga fa me Paulo kangolora ia okay ngia Petelu dena fai ai a foi o le uta ia mixa o winga fa pe kong ngei asia ele ise crazy a Petelu tono nga luenga au man crazy la Paulo amen le la tato wola tala no we va ai ele sota ang le ala le ile fe sota ingole grace po le mata upule a grace le na tato fai tau nei maletino ke riso ono i tu tino uma e yeila na ia mata fa yoi o le lima e yeile me wa grace ile lima. Amen. O le lima le nei, o lima ia, tamtama i lima ma, au tango e tu o lima o mi fa pe o te savali o lima. Yo tamtama i lima.
e mau ki ngoa ngau i o tamtama i lima. Why? Ona ele i grace ino o tamtama i lima e nati tau fia se ma mafolo tino. Amen. E ofo ila i o talinga. Ele mafaya o talinga ono o tu i o talinga wafo ele o le meana na ala ino na fai talinga. Amen. O le tā ua la io o le mata upu le o le grace o le place o mtulanga malo whaatua tua. E tā ua fiso o tai uma pena o tā ua le o le whaatua tua lea. O le whaatua tua lea le te au nai lea tua. Ona la le mea lo wha e tatau ona eiloa. Le mea na tu iei o e lea tua. Ona le mea na ala iona whaata ua te tele tono tino ke riso. Awana e alufua o e ia whaile ngā luenga e le o grace ngai oe. Aua te alufua i le mea ele i tu uai o ele atua. Amen. Hallelujah. Na tātou wha solo mai lunga ina. Lai tā ua mai fo mai o le perafeta. Ia whaia le whaiva ia whaatawina le whaatuatua o le ti a kono. Ia whaia le whaiva o le ti a kono po o le ao ao whaia onga. Ia whaia le whaiva o le whaia onga. O le apoapuai. Ia apoapuai ia. O le fōai. Wai la vea fo matangata fōai. Fo mai ia mata mau. O le pule. Ia whaia ma le whilinga. O le fia. O le whai mea alofa. Ia whaia ma le loto fia fia. Se vai o le grace umai e tangata le grace le whaingo mea i o loto fōai. E ma whai e tangata la unga whai fe au. But they are not grace to give. Why? Ele o iei ati la tau le mea lo whai fōai. E iei fo tangata. O lai ele mea lo whai fōai. I le tangata e ke vai aka ngoi fōai o le lima fōai ia. It's like nothing to them. Pa i mo tangata po le lava le mata utio, tangata mata utio le atua. E le mawhaina la tu fōa. Ia se mea ona sea. They are not grace. E o fōle le whai pisinisi. True story le tala lea. E se tala anga, o le testimony lea. O le tala le. O stasi o tangata lawi loa lava. Whai launga. Ai le i. E le o se whai launga. Ai tu so o ia sa. Tele ana pisinisi. A tango e whai se pisinisi. O le maka ukia ia. Ke vai a whai le pisinisi e ola me whai ona lima. So se taimi la vai le whai le pisinisi. E maua tu pe ona lima. E ola uma mea na te whaia. O pisinisi umala na tango ila na sa survey le lotu. Ia pena tango fōhai ana me tangata, i tutonu e whai le ekalisia. Whaatasi ila ma tangata mātitiva. O le lima whai o tangata lea. Na tue tau tino a tangata le ila na mea se na whai. Whai mai. Ai ono o lona alo whai le atua. Walu ai tama whai alu la ontu spaia. Mo tama whai alu whai whi au. Toi whamatala le tangata le tala lo whai whi au. Whai whi au, mai tupe, o tama whai e whau le whare sā. Whiu e whai le lotu e le ola. E o ai le afo ino le mea. E o le whare sā. E le umar whare sā e mu. Mu umar whare sā fo ile le a. Wa whiu e tama whai alu complain i le atua. Mea umalava wa ave e sea mai ana ia. True story. Wa ave e sea uma mesa yana ia. A o lena tama whai alu e whai whi au. A o le taimi o whai le pisinisi. O le makua i ola la le pisinisi. Ina ua toi wha malama iei e lea tua. E ese lo na wala awina. E leo tangata uma na wala awina e o e whai whi au. Ia a o la e whai whi au. A o ai o le a whai mati a kono. Po ai fo o le a la e tala no le tuspa. Ia a mata uma e wha whea o ai la avea mawai. O ia avea malima. Ona la o tu langa le na. Fana tala no le o le atua ili lafo ilana au auna. E le ona o le atua. Ai ona wase se lo tu langa. You change your place. Now you're out of your grace. O le mea iai low place. E iai fo i low grace. Ai ona la we e fie we whailinga ruenga we sau whailinga ruenga whawhawhi au. E le avatua le mea alofa nai ate oi. You are not grace. O le mea la nā le ta notus pa ia i the measure of faith. Le grace. Na tu ina atu e le atua i ate oi. Amen. E te le fe so poa iai. Pe te alu i whailinga ruenga le isi tangata. Amen. Wa umano uwa tua le ata. E se lolo tūlanga. E te whiue. E tau mawhaise me whai. E le work. E te whiu e tau mawhai e whaile nā mea. E le work mo oe sea. Wa se lo tūlanga. E se tasi o uso na mawha asoa. I think a few weeks ago. Na mawha asoa. Whamai. So se taimi lava o Samoa. Ao na tango e whaisa ngā ruenga whakamuta. Man, le alolo na mawhau. Le tele o me fe so o tai. E lo na mawhau. Creative.
Funa le matuai matautia galuega na te faia o galuega na te faia ono sulu afe faasolo na iluga le tupe e maua e ona lima i galuega na ona faia. Amen. Why? Ono o le mea alofa na tuu iai e le atua. Amen. Ona la le mea alofa na tuu iai e le atua. O le mea foʻi na e ala ina faigofie. Ai au te iloa anga faapea o au ai i le uia kia o ngā mea alofa anga walo i o. Matua au le iloa pole ala o mea fai. O ke le ilo foʻi solve le problem o mea tau fale ma mele nei. Ai ava ai ele tangata ua faa mea alofa ina. E le ona faapea na o ina ai no. To tele lisu tangata faapea ona na o ina ai. Si i tatou ho o toi lai na. Le la umo utanga faasino atu le tusi. No. E le ona faapea o ni mea na sa ea o ina. E penga le kasi pasenge nga ea o ina. A o le tele o le vahenga. It was a gift from God. O le mea alofa mai le tua. Le la tatou o inei. Se i ei loa ai. Po le hale malo si anga nei te tonu ia te oi. O naile o wha o ngā ina. A nā lave te tau mawhai e fosi oi te tonu o se mea ele o tala fia ngai mo oi. Po o te tau mawhai e whaisi si ngā ruenga. Ma o le mea foi lea. Ua tele na vewe se e ka le sia. Ua tau mawhai e le si e alu e whaile tūlanga o lesi. Tala nofua lesi ngā ruenga a lesi. Ia weke. Kako kari e, wangana whaika kopo kalami. Tu sala, a efta tu tino, wo leo fiso poai. Wo tau mawhai fua ti a kono ia, e si ke pulunga la sanga le whaifi au. Wo tau mawhai fua i le whaila aunga whaile mea lea. A alu le whaifi au i os fo, i me le whaifi au o sui e le e ka le sia le whainga e whaile lotu. Tu sana tu watu e le whaifi au singa le kasi se vai aso la malanga le whaifi au. O le mea le tau na whai, e alu le whaifi au e o le ka le sia whaile whongo sui a koa mea le ka le sia. Wo tau mawhai e sui o la tu langa mai le mea na tu o i la tau e le atua. This is really hard for some people, but hey, let's look into the scripture. This might save you. O i ole afa apea ona ha o ina foi o ele atua le leo langa. Mai le afionga pa ia le atua lo i lo tu langa. Ona o ina. Tu o le atua. Amen. La tato wo la tu sia. Mo mo ko inito. Ronam ta upos fulma lua. A tato fe tanga tu si. Famalta la Paulo i. A wa e pe o le tino ua tasi ia, ma ona i tū tino e tele, a o i tū tino uma, e ui ina tele, o le tino e tasi lava ia, e whaapea lava ke riso. Mai e tele vaenga o le tino, a e tasi a le tino. Amen. A wā foi o le anganga, e to a tasi na papa tiso ina ai, i tātou uma i le tino e tasi. Po o le iutaia, po o le eleni, po o le polonga, po o le saoloto, ma ua whaainu mia i tātou uma i le anganga e toa tasi. A wā fo'i o le tino, e le se i tū tino e tasi lea, a e peitai o i tū tino e lasi. A whai e whai mai le vai, ona ua le o le lima au, o te le so le tino, e moni ea e le o lo le tino ia. A whai e whai mai le talinga, ona ua le o le mata au, o te le o so le tino, e moni ea e le lo le tino au, e lo le tino ia. A whai o mata uma le tino, pe wha pe fea o na whaalongo. A whai na o le whaalongo lava, pe wha pe fea o na songi. A o le nei, ua tuuina e le atua i tū tino, e ta itasi malana tū i le tino, pei o na fina ngalo i ai o ia. Whai upsur valu foi mai, a o le nei, ua tuuina e le atua i tū tino e ta itasi malana tū i le tino, pei o na fina ngalo i ai o ia. O lou tū langa o le mea na fina ngalo i ai le atua, o le mea malie ai le atua. Your grace po o le tūlanga na fina ngalo le atua e whaatu le talinga i au tafa e le whaatua i lumo le mata, le mea lai le mata. Na please le atua pe na fina ngalo le atua e tuu talinga i au tafa. Fina ngalo le atua e whaapito mata i luma. Ma le isu e songi ai, ma le ngutu e tautala ai, o mea ia na fina ngalo le atua, na please le atua, o mea na whaatu langa e le atua. E o fo i lima, na whaatu langa e le atua, i tu lima i lunga i fo i lalo i fo le ulu tau au, o lima. E o la i vaenga umore tino, na fina ngalo fo i le atua, e tu o vae le pito i lalo i tau fia o mangana le tino, o le mea na fina ngalo i le atua, o le mea na tuu iai e le atua. Amen. O lou tū langa la, o le mea na tuu iai o e le atua, na please ai le atua po le mea na fina ngalo iai le atua.
a tonu na va ai o ele ka paka na turi o ele fa au tele va ele ka paka le ima se si o ilo atu o ele mea la tu ai ai fa tu la utala o le telefo taimi ai aru fo e tanga te la tu ka paka ma kwale ilo fa senga ta vale ai e fo tanga te vai le mea lo fale a alu nge fa singo me kui ka vale e pe e fa kong computer la lo mea e lo atu ta vale ku me le fa sinongo le me o ta vale you know it's a gift e mana tu mai le si o le mea lo fa amen o le mea la ma li le tua o le toa tele lau tangata. Ave mama ina i la toa mata whaioi. Po le ngā luenga, o lai tu tu sa lau tu la koe kui o i le i no i orka paka, alai ku whai mai, le ima si o vai ngā lai lo o au e le leila o whai la unga, o koe malama marku sipa ia e vai le me ku ia. I mea o ku ulalu i le mele i ngei, sa o vai ka avale ma. Sa o atoni le leisa o whai la unga e ono sai. For now, that's where God wants you to be. O le mea na le mana o le tu ia te oi, ke halu mua se i e servinga tangata i tua ina. O no foanga na, o laifina ngalo i ai le atua. O le mea na tuu iai o le atua e please o le atua. E iai lona mafuanga, e ile tangata na alu leo maa moi. Leo maa moi o lona tama, le ei masesi na ilo le mea na iai. No one knows. Alu watu la i o le perifeta, wala au umar whanau a yese, o mai, o le ile tangata la fa uina. O mai umar whanau. Ai o mai le whanau a yese, ala ile tamala e misi. Famile tua, le ima se si o lau vahenga na. Au fia, su Amerika ngaka o ngaka lai fia, lai le vau. Fa mai tātou te le ai se ilonga e saure kaman na. Te iloa lak tuale atua kofi mai oele meana te iai, pe a e tango e whaata ua lau tūlanga. Embrace your place. Aua tamo whai e sui lau tūlanga. Tango le atua e sui lau tūlanga. Ai aua le sui e oi. Don't shine before your time. Your time will come. E ele te me sa wai, tango leo le tua suiro tūlanga, ai se ia, ta pena mua oi, ina ua avea ta vita matupu foi mai le tua, na e a o ina o lima i le taua, o whea ngā o e le tua ta vita, o le vau. Fa mai na o ta pe ina le ulosa, sa o ta pe ina, vai e o uma fika, ha o lako o pelu le whaonga ingo le pelu, ai sau le tangata na ta pena i le tua, sau fasioki koriata, ale al menga fasioki ai, na fasioki le menga kaunka pe i le ulosa malea. Le mea na ta pena i le tua. O le lava le mea na jini. Na ta pena i o le tua. E le fa pe ai alu la onku spa i onga e maka uki ai la ia. No, fea lava le mea o lo e ai. Fa maoni ai na. O le grace na na vatu e le tua te serve na. O le tele i o mea vatu e le tua ina ia te oi. Fa mea alu fa ina i o e le tua. E o oi lo kukur ka paka. O ngā lava fu inga lue tua i le tua ia te oi. Amen. E ese a le tua. O le tua sila i le loto. E loa la ele atua. Le mea tu ui lana au nei Christ ai. Amen. Amen. O le favor le atua. Au atamu whai suiro tūlanga whai mai. Awa a o le nei, ua tu uina ele atua i tu tino e taitasi malana tu i le tino, pei o na fina ngalo i ai oi, o le mea na fina ngalo i le atua. Amen. Whai upas fumartonu. Whai upas fumartonu. Awa fo i o le anganga e toa tasi, na papati so ina ai i tātou uma i le tino e tasi. E tā ua o le upule i e mamla mai. Fo mai o le anganga, na papati so ina i tātou i le tino. Ina ua e talia Yesu, o la ua papati so ina o i le anganga pa ia, o le winga le upa papati so submerge, ia po o le alu uma i lalo le tino. Amen. O le papatiso fo i lelele, o le papatiso sa onga, o le mea o le papatiso, o le alu uma i lalo le tino, le vai submerge. Alu umai lalo. Ina ua etalia ina Yesu, o le papatisonga na le anganga, sa wha apion papatiso ina i oe, e le anganga pa ia, le anganga o le tua, lo tino atoa, ma lo tangata atoa, o le anganga pa ia lai tono le whai upu le wha mai, o ia na papatiso ina oe i to tonu o le tino, so o le winga o le whai upu na, o ia na tango tuu oe le mea na te iai. The Holy Spirit place you in the body of Christ. Ele o se mea na tango o e whai bene whai au be whai sesi, no. The Holy Spirit, o le anganga pa ia, na ia papatisoa o i le tino po o ia na tango tuu o i to tonu o le vaenga le tino a whai o le lima, o ia na tango tuu o le lima a whai o le vai, o ia na tuu o le vai, a whai fo o se fatu, po se vaenga o tōtonga, o ia na tuu o i na ele tua. Na tuu iei o le anganga pa iei to tonu le tino, lefa metala foi upu lefa mai. A wā foi o le anganga e to atasi, na papatiso ina ai i tātou uma i le tino atasi. O ia na tu ua o i to tonu le tiso, po o ia na papatiso o i to tonu le tino.
So he placed you in the body of Christ. For mai la yo foi upas ful male valu foi mai. A ole nei o tu ina atu, o tu uina ele atua i tu tino e taitasi malana tu i le tino e pei ona fina ngalo i ai o ia. O le mea na fina ngalo i ai le atua. O le mea na manao i le atua. Tango o leo le nganga pa ia tu i ai oe. Amen. Hallelujah. O te lei lopo o fea le mea na e wala au i oe e le atua le nei taimi. Le mea na ua i ai oe. Aina tu oi oe le tu ina. Tu atu e male mea alofa. E fai e atono na te tu oe kaki i kala ngai kaimi. Ie po tana piango le kalesia. O na foi ele me alofa le tua male grace. E te fai ai le na ngaluenga. O mea uma e o foi na le awa o ino tu spai no to be honest. O se imata to wota to no ranga le la walu e fa sino tu le mauna le tal no i paulo ele o se maka uki o se anku spai nga luai no. It's because of grace. Amen. Unmerited favor. Po ole mea alofa na tu ina atu ele atua. E tusa malona fina ngalo. Ele o se, ele fa ape ua sili le talinga. La fa mele tala tuspaya. Ele sili le talinga ele mata. No, o la lava ia ile ngalu enga le talinga ia e fai. Ana le ai ni le afo, le talinga. E matua fainga ka ngalu enga mata e fai. E ei fo le ta ua o mata. E ana le ai ni le isu. Ele ise e maa ngava e o la ia. Pela ngona ima nongi o mea matuange, he o foi le ngutu. Amen. We wale ta ua foi le ngutu. Le foi tele no atuai, ia ma e whafonga mai. We wale ta ua foi le ngutu. E ana lei foi mata, o te le rope whawhenga sen aplika ko masingi a koma mea umarai nei. Amen. E ese la le ta ua. E o foi lai, i lima, o vae ma la tonga luenga. E ese le ta ua. Whamele whai usumara iwa. A whai foi o mea umarai tu tino e tasi. Pe wha pe fea le tino. A whai nga o le vae ale tino atoa, ai le ingi lima. Ele o se kingo nga mea. Mea ole nei. E lasi tu tino, ai tasi lava le tino ia. Ele ma fai fo i ele mata o na fai ane i le lima. Ele aiso wa o ngā ia teau. Ele ma fai fo i ele ulu o na fai ifo i vai. Lua te lea o ngā ia teau. Ma vai. Fa me ele mwhainga fai atu le ulu o Kevin i o ngā vai. Vai, o lua ia. Ma kuale e aso lua o ngā ia kia. Angale e ngei vai, ele ma whainga mo e mo ngale ulu lunga le awala. You can't. We vai se uru e mo e tunga lai wala. E alu waku nga ia ele ingi vai. Ia nga waka kātunu i kaku vai i mea nga. But no, ele ma fai. E matua i mana o mia ele ulu. Ia, vai. E te vai fu tonu tuspa ia. Ele ma fai na fai e Yesu nga luenga e unoma le kalesia. Ofu o Yesu o le ulu al tino le kalesia. Matua i mana o mia ala le tino. E fai e nga luenga le laulangi. Ai o sionga pongo o lau koe feta wa ia o lau. Wa fe vesi ia le tino le taimi nei laua. Wa le o koe fia kule le lima o faikio le lima le vai. Ma e le se le o onga le vai. Fa mai se mea lai fai e maka. E se foi le o kalinga. Wa la ua wa alu lesi le leina lesi. Wa alu lesi le leina lesi. Wa tau ma fai le mata e a foi. Wa la u faikio le maka le lima. Fa mai e le au ngā lima ya tau. A onge pa ia lo maka. Paolo le me mua aku ya oi. Ele ki nganga laka le isu le maka. Ele oso le isu sosoangi le maka. No, nganga pa ia lo maka le me mua o lo rima. Ke kango i lo maka e sosoangi va i pola me lo ranga i lo maka. Ele me failanga fa yaku le maka lima. Ki le au ngai kia. Vai laka i ka linga laka i le isu laka i le nguku. Ai le mafainga sosoangi ai. A o lima sosoangi ai. Vai le tau. Tau ai o le tino. O le tino le nei. E tasi la. Fai mai. Ai sili lava i tuti no e tāu ai vai ona sili o lo lātou au ngā. Fa mai ai sili lava i tuti no e tā ua e vai ona sili o lo lātou au ngā. Mai tuti no ua tā ua e tātou e mata ngā. Ua sili lo lātou tau le leia i ai. Mai e ua tau whaatau vaaina. Ua sili ona tau le leia ia. Ole tā ua i o le vaenga le pena u tā ua. Tangata ia le tūtua ka pakana o se whaatita inga. A tonu alai tu ma le fai fe au iluma. O le fai fe au ala eva ai tangata ia ma fa alongo ila na launga. Ai la tu te le iloa o e na te tu o le ka paka po lai ke kui kua ka penganga o mea la ungo speaker. Te le o vaenga na fa metala tangata ona ele o va ai ala tou. Ona fai mai lo lai. Le ia matasi o iloa o unka penga o manga mele ngei eva ai inga le lakor fai fe au nga o vi inga o fai fe au lai mo le maka ukia o mea nga le osu e vi inga ia unga ruenga.
fa mai tala tu spa ia fa mai fa mai ai sili lava i tu tino e tā ua e vai ona sili o lo lātou au ngā mai tu tino ua tā ua i tātou e matanga ua sili lo tātou ta uleleia iai ma e ua ta ufa ta uva aina ua sili ona ta uleleia ia. Amen. O le ngā ruenga a toa lava rai nei. Pau ngā ruenga whaiwhi au le luatu na latu la unga ono o lana vahenga le nana whai. Lana alu na yesa iri le atua mo le upu. A o tangata ngā lulua e tutono le ekalesia. O la tona tapena ina le ekalesia. They prepare the platform for God to move. O la tona tapena ina o mana le fale. Alu atu no la i o na le atua ia. E tutusa le lei ale whai la unga. Ma le tangata nasi ia si pika inu mo le atua. Same. Te ufa pea ngisi, le ngā le pau ara kaka whamoia. No. Tu tusa le lei. Le tangata le alu e si ila si pika. Ma whaia le sound. Ma ta pena mea uma. Ma le tangata e launga ina le afoi. Le upu. O vaenga alava na nao le tino. E tasi tu tusa uma i luma o le atua. A wha manuia la le atua. E wha manuia uma i lunga o tangata nei. Amen. E wha manuia uma. E wha manuia le whaife au. Wha manuia tangata na sa alu ka penga lea. Wha kuulanga ngofoa. Ta pena ina mea uma, no lato whaia uma i lea tua, o lana o lato ta pena ina le no foanga e ngā lue ai lea tua. Amen. E le si whaife au, e matua i matau tia lau ngai no le upu, ai alu ne va ai ta pena le whali, e le mawhai ngonga penganga. Wai, e le o yese mea alofa, e latu ngai ia, e le akango e ka penga, e le maa ngai ia. Kasi alo va ai e le maa ngai ia ka penganga. Ai a tango lai tu se fafino le kale si o tanga to wene me alofa kamanga ngala waku ape ta penga nga kamanga o mema ko e maka ukia sometimes e si le kulo fia fa asanga nga ilea I mo me o te funga la au ma matongo fia olea o creativity o tangata nei na fai ai o le me alofa na fa me alofa ile tu o sola sa ile mato ta se o ministry no nga rue e ta se o fino le failo tusi ke vai ngai a kangor failo kusi ngai e fai mo me o keu e fai mato to ngala o pinga mako camp te vai ngai so le lunga au tafa foi le matango fio keu ese po a pe luangi la au e kangor fa finga ngai fai ele e fai se keu ke vai ke fia maka le fainga le mangai o le au le lei o le faingo anga le luala au la keu e fa finga nga o le fatulanga e o I popo o mo me o popo foi ngai ka kele a manga ia ka ki o popo ai a kangor fa finga ngai keu e rungo stage so lo lesi ke mi ka fa peso ma ko ai o fo al finga nga le faingo o mele ka welo ta ma fa fo le mangai se vai ai a kangor al finga ngai fa ku langa popo I rungo stage ma le fa ki ngonga nga luenga sometimes ma ko ai o fo ya au tango fongo ngai la finga le vai ne finga pa wanga langa luenga fai or ke un or stage melengi ma kwa mata uti o le me alofa na ave le tu le sanga e umangele camp o kanga ka pu e ka ilu mo ke un fai le finga nga ese ona lai loa le fa fine no na tu langa o le me na fa me alofa ina ye le tu fai le tu e vai fa le finga le ka fia la unga mo ya alu fo ngai pe fa ko fa se kala e penga le luangi foi upo fa si finga fa malo si no e le stanga ta fa pena ai tu watu lola ye ngi fasila au ngai pongi ke u funga la au ku di mo finga se I kango la finga ngai fai na eva ai la ye le crazy le tu ala ye o telefo la nisio me fu le bo la wa hai le fine le watu la tu fine le la tu fai sia o le me alofa na tu ye le tu amen a ola au ai ka ke va ai ola au ai kasi ka ke ko va ai la au lengi ai le ma fai ke veno na fai se me au le pe o le me la fai fine le sia o le grace na tu e le atua ai tango la tu le finga ngai kuole mike ma la unga ele la unga fu si finga ele lopo a ona la ele grace nai fu na ele atua amen alu ala tanga tela na part na tu e ele atua ese le matango fie o le tino ke riso ono le mena fa me alo fai o ele atua o le la tal nor fai upu le foi mai o le tele yo vaenga e tatu te tau fa tau va ai sili lo la tu tau fa te inga o fatungao amen ele va ai se o fatungao va engo le tonu o lo va engo lo tino le tonu le na te fa ma ina lo toto se va ile ta o le va engo le nei o le to atele yo tangata wa feo la to wa feo fatungao ele o va ai atunga le tino I fafu a wa feo a to ale tino vai tu sanga nga le fai o le pata le fatungao feo la to le tino ke riso a tono na te ngalue tono le kalesia ele o fa fetaia o sesi ono la nga luenga na fai
Le tino. Ai o le teimi lava e te le alu e ka penga le sound system. Tau fia a toa lava lea. Le ka le lefu. E te le alu le se up speaker ma se kingo fua. E la kur fe au le ala le mena la un fe au le tanga te le o ele o fe ala nga luenga. Amen. E ese le tahua. O vaenga ele o vaaya. O tangata pito i sirina na tahua. Tangata i ele o ango. O tala na pauru fo mai. O ila to o vaenga i ele o vaaya matatu tau fatau vaaya. O vaenga pito i sirina na tahua. Le o vaenga i kukur kapaka. Le o vaenga i ele. O vaenga pito i sirina na tahua. Ele fa pe o lo kuru ngolo worship team e vaaya e tangata. Na e fa pe la i o wa especial no mo le tua. No, that's your grace. O mena mana o e mana o le tutu ina. A tangata pito si don taua. O tangata kango fo isekila. Si pika ele o vai tu tangata kango sekila saun. Maseki umal mea ngai ke la kula sunga e pese mai ai. No one see those people. Ai ono lea. Ono la tona vaenga na grace ai le tua. O le mea lofa na tu ye ele li. Ele o va ai lampe ele o fa fitai e nisi. Ai o le taua la tonga luenga. Le ta noi pauloi. Fa me o le kele o vaenga ia tatu tau fatau vai o vaenga tau o lo fatu. Ele o vai e sisi. Ele ilo e sisi na o fo linga ia vai e tangata. A o le fatu le tutonu. Ele ilo a o ke leia. Ia o tatu ilo fo. O le teimi lava tau fi le fenga luenga fatu. Ia, ka o fi fenga luenga mata malima. E ka o fi uma me uma. Esea, ele o fenga luenga tatu atu ele atu o le ngā luenga o vaenga uma lava lao le tino na tu ele nganga pa ia i to tonu o le tino le nfa mai na tango le nganga pa ia papatiso e le tino e tasi so lang tango place in one body lala na tu o ele nganga pa ia i le mea e fia ia ile atua po le mea na fina ngalo ia ile atua le fai mai ele foi upulea fai mai a o le nei ua tu uina ele atua i tu tino e taitasi malana tu i le tino pei ona fina ngalo i ai o ia. O low place, po low tu langa, o la fo i eile alofa tu noa, the grace, e fai anga vaa. Amen. You know, I experience fo ile fo i upu lea. You guys don't mind if I give some testimony? So la, you know, o sau i New Zealand. O sau kaki kala, o sau i New Zealand. I tell you what, you know, to put my team on so la you se karpi yango all right yeah fio lo la pinga duang ya uki karpi yango you know o alu o mer piango la ka o talo ile tua ile crazy mai ile tua tali piano penga le lua va ya so kango ya or kango piango mfengo karpi yango ki uma piango all different keys it was a grace ile taimi na a ka piango this is a true story. Yeah, sometime o fa episode ke ro me faingo ka me la ka sos ko nga ki ka o mer ki o ka ngo ka ki nga ka ile le special piango but within 2 weeks ina o uma fo ilala unga luenga sa unga luel gaming ya ko ka ngo piango gaming nge la fo ko ka uma fo po fin me ka ile ki it's like wale I say crazy at o to taina se piano. Amen. Au te mila lau te ile to tonu le vaenga lea. Lau te ngalua i worship teams. Whaingo karpi yango, whaingo karki kala. Sa ile grace o lea tua. Pa so far, o te minei, e pe au koe kango piango pe wau le roa karpi piango re keimi lengi. O le to iei fo ia te au le. Ia na grace. E se tasi o te mi, some of our testimonies, se tau vale tuele ato le upule o le malosi mai le tua le grace. Aso la, sa isenga ruenga na, fatua mamu me masimatu ainga so e rola i o le fale mo ma fali timina pe fatua I think pe fatua masina e tanu no inei I tell you what o mna mi rola i so ngaruenga so e ngaruenga tutongi le ma fale matulanga ine so faela sina le se maka vale ke mingi ai mo me la ngaruenga e lua i tu la e va ile e lua i tu la le me tu ile le fale finga ruenga malo man mako fare pe asavati se lua ku la asavali ai ona la nga luenga a mata ile fa ile va veao sa la le fa va veao a mata nga luenga ai uma ile sometimes se uma le lua sometimes se uma le fa ile ngi pasife wa ile keminga ai na mata ton wan nga luenga ai winter lo male mea o le mea no fa ya lua masina o sa vali nga luenga ku sa ka lo le lua le va veao le lua va veao wala lor keminga o walu la ia o tau nu le fale o tau nu nga ruenga tal fa mo tu e lua i tu la so vali tal fa o ke la kula kar fa ko e kur fa ka fa ile fief ku sala lua masinga o fa ile meanga o sa vali le kula ka le lua
laku kaungu i oko e laku kura ka le fa i le whainga aolenga ruenga la no whaia o le whainga mo meo protein powders ka ma fo i e mix e mo meo protein powders fo i e le ingo i la ausi si i ma a e vaku fo i la kusa kongu mai le tula e whai le vave a tau le whai la fiafi e kasi i mo meo kanga nga ka i luas fu koru kei ti ma ave kongu le blender e mix mai fo i lele ave mix mai e mo meo tulanga le la koke kau mawha kui mo meo protein powders ia o kamanga sa o mixinga mai keiminga aso o le mea lai whaila utala, o le mahalosi mai le atua. Lua masina, o whaile mea sa vali. Sa vali mai o le maluru, au te sa vali la, e pei o le mea fua ia te au. Sometimes au whamtala, tala if you're sorry tangata, but hey, let me tell you something. O le keiminga, pei a wala i fule lua, ma koe o mahalosi ia, ho o le kai au, usu ngā ruenga. Ke vai uke lako o ku, I'm telling you the truth, o te tunga. E pei o le mea fua ia te au, kasi ingo kanga le matau tia, o whapea mo koe o fit, la le keiminga. O le mea lana tupu, umalo le lua masina. Sa u whainga ruenga ama, ko kongi le renta, se fele tupe. Se fele tupe vea saita, se whaatau se taavale, ia mau alo marka avale, fu ile le lua hafe le runga lau wala. Whaatau ro marka avale, fu ile le vatu. O le mea pito silia le na matau tia no sa ufa matala ilo tolu wale, ese e senga. O le aso ana whaatau me le taavale. Kusa lenga whaakau ka avale i le po le aso, o ile le weekend. O le aso ngafua la, le la malama o tuto e usu e ngā ruenga. Te ilo e ka haifo le wha, pe koe lima le wha. A lau ke le iala, makua ia ule la, lau ke fia moi. But that's different, O for ke mo lakwa ngā ruenga, lo walu ka avale. Makua ia ule la va ngā ruenga, fo le ke vai ngi wo. A si le kanga pe o le ke ngi, fo ile le. Kusa, wo ulangona, pe walu ese se malosi na ia te au. This is the truth. Le wha fonga le nganga pa ia o le atua. Lele na vai aso peia o tangata fau ngā ruenga o lautu e tau wha masani. Asia, wo la ngona le aru ese o le mahalosi mai le atua. Le mahalosi le na o sa vali ai. E le oto ia tea, e o le keimi ngā ua sa vali, wo koe ure koe fia sa vali ia. Le moli maule ngā pa ia o le atua e lau tale whai atu. Wo o i loa le teimi ngā aru ese le mahalosi le tea o le grace mai le atua. Asia, why? O no te le oto e maumia. Ala wo i le ta vali. I don't need that grace anymore. Yeah, fa pe na fo ila ia la fo ia tau sanga le te nei sa ile matou nga ruenga sa i se tasio fa moi te le la vor colisio a vele sa fai fa tino ina la colisio a vele na ila matou committee ia pe la committee le ia sa te le a se pat sa plate on committee o temina o le te le o le malosi na mai le tu te fai ai mea uma o mea te lo nga ruenga no fai te vai ko kiki penga le lua ko lui kula te mo e leso ile fatino ina tau futu fata singa a ole mahalosi na mai le atua o le taimi lava na uma ile fa moi ke vai la umoi vai voi lele a or ke mingi ko kiki a ko lu aso ka moi lo ka ai umoi fala ka ke vai ya e pe wa matu watu se mea pe waru ese atu se mahalosi sa ia se faingo se ngaruenga a tono lo o fa matalanga tunga mele ana o taulo mafau man sa tupu ya tia ulu mela ale fatu ai lo nei o le grace o le mahalosi na vatu e le atua ia te oe te whaatino. Ina ise mea, o marona whaatino, o lea lau e le toe mana umia, wave ese fo ila. O ne tele o toe ma umia. O nea, mea nai ala i ona, o le mahalosi anga na vatu ia te oe se teimi te whaatino ina ise mea. Amen. Fa pena foi to tonu teimi o so la nga lue to tonu le kalesia. Ino sele telo teimi makua ia e kake mua I pese keimi uma kake mua ne nau o loto male malosi. Ina uma foi le grace. Wa kala kunga e a fai fonga kalo mele ngei. Wa kakale fia fai fonga kala wa kale ko fia kaki kala sia. Wa pe wa le se malosi wa that's mean woman na ole tua check that time. Teimi na. O le fisi lava nisi poleale. Fa fena I lo wa tauna e move on. Sometimes you check the peace po le grace mai le atua. A umalo le grace o le atua na meta iai. It's time for you to move on. Po wa umale mahalosi na matu e le atua ia te o na mea e fo I tangata. O le tele u whawhita auri tono le kalesia. A te le o le mahalosi le atua le kalesia they still serve. Why? Because o le grace na matu e le atua e go through ai mea na tupu. Po le mahalosi po le angawaa na matu e le atua. E fo I tangata. Ele I se grace e tio lo mana mea. It must be there, out of their place. La fa pe ngisi so le la nga le la o isingi ka kon mako e kalesia. It's not about you, it's about the people. And ka inga le atua. Amen. You guys all right? I'm just sharing
le mea ta o le grace po le malosi mai le atua i le tūlanga. O whea le mea wha tūlanga i oe le atua, e vatu fo i le atua le malosi a te oe te ngalue i le vaenga dana. Ai ale eise malosi e le atua, leu whakeke oe, au ale mai maua lo malosi. E leo i eise grace, e leo whaatanga atu oe le atua i na mea. Te ilo e oe a Yesu. Yeah, oe a Yesu. Ina ualu Yesu tu tonu o yutaia. Ele i wha malolo ina Yesu se mai. Wai, e latu Yesu, ele talia ina i tangata. Ele o yeise crazy ana i tu tonu le area le na. Mena na la i o se mai e kasi ele i mawhai Yesu na wha malolo. Ele i se whatu o tu o tangata ia te ia. Ele i mawhai fo ila Yesu na wha malolo. Ele i mawhai nga operate ele gift of healing. Why? Ele i whaatanga, ele crazy to tonu le area na. But he's God. But he live as a man. Na ola o yor tangata. O le mea lofala na watu ele tua ia te oi. Measure of faith. Le atatu apalai na whaipu na whaapele o nisi wa aila ua le work le faith o Yesu i. Ono lea. Ono o le measure of faith na ave. Le utato iloa. Ono lea. O le me fina ngalo i le anganga o le atua. Po o le grace. Na ave i le atua i le vaenga. Amen. Le ala na whatu a. E tangata o umana wha mea lofa i e le atua. E se teime o tangata tala le vaenga na. Ono lela akele la o nginga confused lo ma fofau. Oia o Yesu, oia o le atua, oia na wha mea lofa. Yes. Wa umona ia tango tu uma vai umare tino ke riso malana pa te plate. Amen. Iai umare tino ke riso na sa tango le atua fo Yesu na whaifa mai. A o le nei ua tu uina e le atua i tu tino e taitasi. Malana tu i le tino. Malana tu le tino e pei ona fina ngalo iai oia. Ese le tau ole. La foi. O le mena tu iai oe le atua. Tato hoi. Isi foi upu i al tuspaia. So la tu mua i tu ai le. I le vaenga le a Efeso. Efeso lo nam tau po tolu. Efeso e tolu. O lo na foi upu mua e wha solo tatu whaitau. Tatu whailera utanga whaitau o tunga le. Ia le vaenga le. Ono utanga no la ia vatula le mele o le grace na ave le whaife au. O le grace na ave le perfetta. The measure of faith. Le tano ai. Le tano le alof tu noa. Au na ai mame. La lai ave i tu i nei. Ma le malo si anga na ave i le tu whai mai. Ono o le. Whai mua. Ei laita tu ai ngai. For mai ona o le mea o au. Ona o le mea o au o Paulo o le ua no notia ono keriso Yesu. Ono o outou onu ese. A wā ua outou whaalongolongo i le sauninga o le alofa tu noa o le atua ua tuuina mai i a te au mo outou. For mai le tala Paulo. A wā ua outou whaalongolongo i le sauninga o le alofa tu noa, o le atua ua tuuina mai i a te au. Man, for mai ua outou whaalongolongo i le sauninga o le alofa tu noa. O le tala noa, o le upu sauninga lea, tatu word whaperitania. For mai, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you. It was the grace of God. Na ave ia Paulo dispensation. O le upu le whauinga le whaaliu mai le upu dispensation. O le whaaliu mai le upu stewardship. Same word. Upu la vetasi. Le whauinga mai e le dispensation ma le upu lea o le stewardship. Po le tausi mea. O to tonu lai, to tonu le tala noa, Paulo le wingo tala, Paulo le peto e whaita fo mai. A wawa o tau whaalongolongo le sauninga o le alofa tu noa. E le o whai mai tala, Paulo, ona o tau whaalongolongo i le mata utia o mena o wa onga i le angotu spaia, po o mena o wa o ina mai le angotu spaia. Po o le tele o po o laute angapongi matatalo. No, e le o whai mai, Paulo, ona o ia wa o ovalo nata mai po on yana ngā luenga. Le whai maritala Paulo i, it was a grace o le mea alofa. E ma whai o nea onga le ango tuspaia, e so su el tuspaia, e te le mara malama. Yes.
To a tele o tangata o la ia onga le ango tusi pa ia. O la lava ia onga. Ai le malama e whai kawara kusi e fiwa whai kawe le malama. Why? E le i kreisinga ia te ila tau e malama ai. Ono le mea lofa na ame le tua ia Paulo. E ilo ai mea lilo na te whai tau e malama le tusi. Amen. It's one of something like, I believe it's one of a gift for me. O le mea leo te whaia. It's like a gift o peo se po o le alofa tu noa. O se alofa tu noa na tu ina mai e le atua ia te au. O te tautala tu ai mo wha malama ina la fionga pa ia le atua. Some people, they read the Bible, don't understand. Te leo whai atu la wha peo o special. No, it's a grace. O le alofa tu noa na tu ina mai e te au. Mea la nā le tano mai polofo mai. Au eke mika langa le unga ruenga. We are saved by grace. E iai le grace, there is a grace of God to you. Po o le alofa tu no le atua ia te oe, le wha mai, we are saved by grace. O le alofa tu no le atua ia te oe na la vea ina i oe. E iai fo i le grace na tu oe le atua ia tonu ia te oe. There is a grace inside of you. Po o le anga vaa po le malosi na tu oe le atua i to tonu ia te oe. Amen. O le grace la le nā, le ara e tano i paulo i. For mai o le alofa tu noa na tu ina atu ele tu e te ia. The grace, o le malama la i mea lilo ma mea ina whailoa mai e Paulo. E le whaapeu whailoa mai e Paulo ono lea. Ono se tūlanga wo ova le, wo tele ni tūla o su e penga malama le Greek wha e pelu ma tūlanga no. O le tana noa Paulo i for mai awa wa utou whaalongo le sauninga o le alofa tu noa. It was a grace. O le ngaluenga wha apostolo, le na ave Yesu ya Paulo, o le malosi fo na tu Yesu ya te ia. Wha mai le tala Yesu ya Paulo, ua lava matotoe lo ua lofa tu noa, it is enough. My grace is sufficient. Why? O ha uma me tutupu ya te oi le awala, i le wala awina nai nei, ua lava matotoe lo ua lofa tu noa. A whai e te tu mau nga luenga wha apostolo, au e ke popole o ua lofa tu noa, ua lava matotoe. Le malosi ma le anga vao mea uma uva tua ia te oi. Nai lava matutoi mo oi. Amen. O le winga la nā tala le a Paulo. Fa mai a wā ua utou whaalongolongo le sauninga o le alofa tu noa, o le atua ua tuu ina mai a te au mo outou. E le imimika Paulo whaapeo o ia na mafua ai ona a. Tato whai tau pera context o tusi a, ia e malama mai fa mai. Ina ua whaailoa mai ia te au i le whaalinga o le mea lilo, o le mea sa lilo. Whaapei ona umua i tūsia ini upu i titi, pe a whai tau lia e mawhai ai o tau ona i loa ai lo uloto mātala i le upu ia ke riso sa lilo. Wai o le mea sa lilo, e le i whai mai Paulo na ia i loa mea lilo ona sa study ma anga pongi. Whai mai nala no nei lo ono le alofa tu no o le mea alofa na ave ele atua. A whai tau le whai a onga tusi pa ia. Kasi ar whai kaur whai a onga malama le context on tusi ese a. It was the grace na ave ele atua. O le telo taimi. E peo ia waia. E telo taimi o whai tau le tusi. E tasi ala o whai kaur kusi o malama le wing o le tusi. Some people really hard for them to read. E whai ngata ai ona whai tau. Pe ono whai ato al taimi nei. E inisio au uso foi. Au uso te whai ala to mea onga e umana whai tau le tusi. Lai tono au tusi pa i al taimi nei. E umana whai tau le tusi. E le malama. Ona message umero le ia foi. Iau. Si e kankoi whai kau for kusi de pole ale winga. E kasi ala o whai kau o ulo le winga le tusi. Some people it's really hard for them. Why? Because of the grace. It if a pela was special for Kevin, but wa poko Kevin tangata nei. No, it was a gift. It was a grace. Ai o tangata ia ala unga ngai. Ole mo kwa makauki ala unga. It was a grace for them to preach. O mea uma, o le grace na fai ele atua. Ve le fu le fai Paulo. O tatou i loa tasi vai tolo tu spa ia whenga fauna tusi e Paulo. O le la o tatou i loa. Ele ono was special Paulo. Ai ono le grace na ave ele atua. E malama ai, wa ana whaapele a vea ele nganga o le atua, pe a vea ele atua. Le poto ya Paulo. E le malama Paulo i mea lino. Tato whai tau le whai upa lima fo mai. Sa le whailo atu inisi tu pulanga o le whanau ngā tangata, whaapei ona whaali mai nei ele nganga i ana apostolo pa ia, ma ana perifeta pa ia. O mea ia tano ai Paulo, ele iloa e kangaka mua.
Aina whaahali ia te ila tau. It was the gift, it was a grace given to them. Amen. O tau mua mai la le melo tano tuai. Le alofa tu noa po le anga vaa po le malosi na vatu ele atua ia te oi. E te whaia ise mea. La ta ua tu spaia the measure of faith. Le fiso o ta ingo le ngā lulue o lo wha tua. E te whaia la le po le ale tu langa na te au na ia ile atua. Pe o le whaingo le fali. E whai le fali. Tu whatal tu spaia fo me o mea ume te whaia ele wha tua o le anga sala. Na vatu ele atua le crazy te oe te whaia ai le fali. O le poto mara ta mai te whau aise mea. O to va ai fo le whainga o le afo. O le whale whita whai. E i tangata na tango le atua to o lua na ave e le atua na whamai na wha mea alofa e le atua e la te whaia imo mea o aulo o mea umana whai na tu e le atua le mea alofa i tangata ia. La tu te whaia ele i ku ua e o e la hunga. Na tu e o e whau i mea tangata ia awha ka ngofi e whai mea o la tau lima. O le makua mata utia, they're really good with their hands. It was a grace. O tangata ele la hunga. Makua le i loa uru sa mala. Pe whaingi singa luenga. A o lana e halua o i laulaina na tu watu o ele atua. O le matua e makua i e shaina le mena tu o ele atua. Te loa e se a tu nei o e pawhi o le talinga e ku o le mea kaunga e iai. Ese le maka ukia o mea whair kalinga. Ke la ngonga o mai leo ese. E au ngā mo le tino o whaatonunga o mea uma o le upo le atua. E la ngona o me talinga pawhi o le talinga. Pe a sa o le tūlanga e te tū wai. O le mana o mia ia e le tino o mata. Ia ta tau funa tū le mata le mea tū i lona tūlanga e shaina e au le leia o e le mea tū i o mata. E ese le au le lei pe shine oe i le tūlanga e te iai. Ona fo i pēno whai atu. A e au mai ar fo mai ai ave o i le e alo e whai le fali. E le shine le fo mai. E latu e useless. Ele ona la useless le fo mai. But because o lawa ese le place. Ele o lawa ave le mele shine. Ipo wa ave le mele o iso na grace. Amen. A o ana tu le fo mai tonu me le fo mai. O le maka ukia i o me whai le fo mai. Ke le o le grace o le fo mai na te whai ese ngā ruenga. Amen. Ai ave se loa la pe sau kanga fo ngila Amerika muka ku kongon poko whai ta o tonga. Ma kwa mai mau ar ka muta. Ele ilo ar ka muka whailanga ele shine fu ar ka muka. Kusanga le kuku e au ka whala pisi ma ke wangi me solo pa ol me pe ke wangi me fu ngai ka muka whai wa fu ele mam laman ngal wenga fo mai. Amen. Ele shine fu le ar ka muta. E kango la ku ka muka lungo fale lungo wivi fu le la fel wa me lunga nga ke fa pi inga apa mele ngai makua I shine e ke o foi fu finga ngal wenga ka muta. Asia ono la wa sa o le tūlanga e tu wai. Fa pe na fo tino ke riso. Ai tu wal fa ya onga le me fa ya onga ke va ya ona tango e fa matala le upu ma o le upu mala malama le tangata. Ai alu lo tam fa ngal wenga fa ya onga ke va nge fa yo lo struggle o uma me confuse ai. I nei tangata le ni. Some people, you know, like this is not bragging, okay? Or pe no fa it's a grace. Or le telo mata upu fo ile lo tan no ai. Some people think ayote va ya so ako o studying sem ta upu. Sometimes o mta upo tan no ai pe fa to studying a lesson na. O to tiro lesson na. But a lot of scripture pe o telo foi upo to o mai te na. It was a grace. Not because of was special given. No, it was a grace that was given to me. O te tango fora le mele a ora te me te whaia o ngai fo tu spaia. O te tautala atu. O le tele o te me o tautala atu. O le tele o whaataita inga, illustration, o me au mai le nganga o le atua. O sea, o no la wo ia uilo ia tūlanga. O la fona uwha mea alofa o le atua le me whainanga luenga. Wa ele ma whaina tu e le atua e whesanga luenga. A ele va tua ni mea te o e whainanga luenga. A wa tu la o ele tu e whainga e la whainga luenga. O ie ona nga luenga. E vatu fo ila me whainga luenga e whai ai. Amen. Pena fo ila. Whaia onga tu spa ia to vai ngai. O telo taimi, you know, a lot of them, you know, a ona whai tau le tusi. Ta sera whai tau malama lama. Malama lama so ka i mea umale nei asia. Ona o le mea alofa le atua o la atua. O ina le upo le atua. Amen. Pela tu langa na o te lo fa tu la fa pe o tango si o lunga but I'm just trying to paint le la fo ia le ato le mele tau vale tunga ono le grace you know pe o mata upu tal no tuai o te lo te mi fa to pena ile aso na pe o ta pena ile au le mata upu le po ia pe o ta pena fo ia pe o te fa tau nei ia tu
Pala nga lua me le nganga tua. Sometimes, o le telo taimi nunga tato o onga, e whaia au ta penanga, ai re wha onga ina. No ro lai te mea oi, e saulanga nga pa ia fa onga. Saulo sui a saulanga pa ia ta no le mta upu te lo fa sui. That's the right topic. Saulo lai nga pa ia o mena o ta penai, a wa ese me unga luele nga le tua. Ono lai luele nga le tua o to umai e mai mo mai. Martanga te tala noa iai. It was a grace. Ono o le grace mai le tua ia. E ma fai foi saulanga nga pa ia ko mai le mea ko mai le foi upu kus pa ia. A mai le foi upu, a mai le fa te inga sea. Lai mala le nga pa ia te o to. It was a grace. Ele ona fa pe wo over study o Kevin, po wo makwai over poko Kevin. Sometimes o ko fa longa o fa pe sorry. Maka o ya ke o kire mara mai nei me it has to be the Holy Spirit because some of those revelation is too good for me to come up with. O tele nisio fa linga o nisio me lilo e matu kanga o fika lo mafofau. Fa ya singa o vai kere la o nga o vai ku me le uta fa mara manga. You know it's so, you know that's mean it's not me. It was the Holy Spirit. Te lo ai o me alo fale tua. O le nganga pa ia. O isi la teimi. O te no fo o te fa longo. O koe kanga koe kusi la notes. Amen. O te fa longo I mena no tano. O no te iloa. O teimi umo te fai e polo kalame. I teach by faith. O te fa moe fo le nganga pa ia na te fa malama ina me uma. Pe no o fai atu. It was a grace. O le me alo fale le tua. Me lo te fa tu embrace your place. O le to a tele o tangata. Ona o telo taimi e inisi na vai o launga. I'm telling you, to tele tangata no la to fai me tau. Kevin, fa ku le loku. Fai le loku. You know, o fe au fai me le nei. To be honest with you, you know, some people don't like this, but I am not graced to be a pastor. Yeah, I show to lua. You know, she graced to be a pastor. O ia na grace a vea mawhai fe au le tausia. Ona o afu, o tolu, o le alofa I tangata. O nei ona vai lo tolu tangata fu le lunga la wala o lai, pos tangata fa o inga o fo I kua. E ke vai lo tolu e ta mawhai e to reach out tangata na to au mai tonu fa o tanga. Ona, she has the heart of a pastor. O lai ana ia le afoi, le grace na te alofa ngi tangata. Awa ula a ho no tala noa sometimes uma fonga o wei for tangata na sa faila o nga ku nga ke vai fa fo waita ai matoi o le popole ya because I don't have the heart of a pastor fa be ai uma nga lu ya kangi fa fo ona ai uma fonga ile o fia ile o ino lu pole tua. You know, nothing, you know, lau tala noa we about the topic like nei. You know, or melo nei. But if you tu lo lunga te vai fafo. You know, for me, I know if I auto family. Ono fo le hatu fi au le alo fo iai. O te alo fo iai. Pa ele me fain compare lo fo le alo fo fi au no yo fi au no crazy ele tua. But for me, I teach sometimes o ke kui vai o tangata. Because for me, o le crazy ai o le tu e tau. O e lor fa ia o nga fa sa o me la se. Pe au ha o me le ni. Ono me alo fa na ave ele tua. O te lau teimi. Ele tu sala le fa ia o nga. Malo matua. E o foi o lo matua. Ai ele le alo fo lo matua ia te oi. Amen, right? E ese mai foi le ngar wengar fa ia o nga. O le mena crazy ele tua. E foi la le teimi. E te va ai I fo itala Paulo. E tu sa o tala Paulo. Amen. Foi mai o tau kalatia vale ai. E tu sa oe. Kaso Paulo na faya onga o yo apostolo la foi fai me o yo o la faya onga ina no tu sa wai. O le mena crazy la to. Ai a fai la tala na e fai fe au lana e kalesia. Mo ki ngoa o malo la unga nga o la unga muri anga singa fai fe au. Kukulo e ngole e kalesia ke va wai. E because o sa ono le yo le ma moi. E ia la tala e faya onga. E le ma fai fo e fai fe au no na faya. Mo ia la tala. A fai fe au. E pe wo inosia I tangata. Ai a fai a onga. E le inosia tangata ono lai le crazy o le atua. Right? Yeah, right. Sometimes, is this ever happened to you? Fa pe on tangata foi lele. E te iloa tangata ai kango fai se kala. Fei kai uma kanga kai ki oi. Ai a kango ris kanga kai fai le kala o le kala e kasi denga fai. E pe e alofa ngia kanga. Is that ever happened? E pe a e faia wa inosia ia pe a e faia foi e fia tangata pe talia tangata pa e faia tu ai a faia nei se ele kali yanga mai because of the grace on you mena ala iona e faia tu tala fa alongo uma tangata ile mera te faia tu ai ala sa foi sa faia sa fa aku i foi le siko e ingole kalesia ele ka kai manga ia why
It was a grace. O le mea alofa na tu ina atu e le atu e te oia e tautala e whaalongo tangata. It was a grace. E leo ni ngā luenga la. Yeah. E leo ni ngā luenga po nisi mea. Ai ona la, o le telo taimi, pia no whai atu. O tau ma whai les tangata e whai uma ngā luenga. Mo ka ma whai e kūkura pula, ka ma whai e kāpi iango, ka ma whai e whain mea lea, ka ma whai e whain mea lea. Mo whai uma ngā ia mea uma. Ai leise mea ngā lue kwa isi tangata. Aua uma na whaatu langa. Le kalesia sa ili po le ale mea na tu ina atu e le atu e te o le mea na te shine ai po le ne alofa na i tonu le tu e te o develop le mea alofa na le ala ta noi paulo i foi mai ele o ngā luenga ni o tātou mita we saved by grace e ila le grace o le atu ia te oe e fu le grace o le atu tu ina le atu e te o le mea alofa la na pe no amata mai ia e whaata ua lo tu langa le mea na wha mea alofa i oe le atua I to tonu na tu oe le anganga pa ia le grace. Le ala i le faith le whaingo inga le mesha. O le mesha la o faith na ta ua to tonu ina. E maa fuona ta ua le mesha. O ne le mawhai o na luatu le lima alu whaile ngā luenga le vai. E ngata le lima I le lima. O le mea la na o laua grace ai po o laua wha maalosi ina ai o ia. O le faith la o le lima. E ngata I lunga le lima. Ia whaia la ngā ruenga wha lima wha pena for perfecta. O le si tūlea. Tōra tangata I e whaia la tō perfecta. O te le perfecta. Tu so hau. E o hau ia o te malama I le. You know, whamatala tu spa ia mo mamalama whengo pa tu spa ia. Ai o la ino, latu ai perfecta tangata. O ke le perfecta. O te le ilo fo be wha whenga whainga I meo perfectanga. Ai e la uo a perfecta, you know. O lai malama ngā ruenga wha perfecta, you know. Why? Le nang grace ina I le atua. E awhai mai le ke o ke perfect. O whakoi le e o ke le perfect. E lo au se perfecta. Why? I know my part. O te le kolosi fuana I o whai ngā luenga wha perfecta I o. Ngā luenga ngai perfecta. O ngā luenga uma o le whaife. Au perfecta ma le. Ma ti a kon o I la foi. Whai evangalia o le whai a onga. O la foi. O le fivefold ministry. E whamatala tu spa ia. E lato te wha a foi. Lato te whaile tino ke riso ina ia matua. Ina ia matua le tino kariso. Amen. E te loa a o neina o na saolo tūlanga. E esele. Tato o tusile. I really want you to read this. Fa umatuai. A o neina ina saolo tūlanga te tūwai. E te vai te fia. Amen. E te fia e whaingo fie. Fo ina whailaunga ruenga. Esele whaingo fie. Te loa au tangu ne whainga ruenga whaafai a onga o le whaingo fie e a te au. Mo ia, sometimes, o istangata, o le whainga tā e a te la tau. But because o le grace, e le na whaingo fie te au, no whaamatala tu spaia, mo malama tu spaia. It was grace from God. E leo se mea lai mita I Kevin. So o le whai tau tu si lea. Te mana oia te oe te. E se tā ua o tu si la tātou whai taua. E mana iso fai upule vali mai I. Let me highlight first ina I alu tātou whai taunga. Peno whai atu. A o na ina sa o le tūlanga te tūwai le grace e te operatai. Te wa ai e te langona fo I le fia mai le atua mai. Whaia mea umai. Pe te au no lai te. E leo ise mea o mea umai pe e. Whaingo fia umai ate o no lai sa o le tūlanga wha mai. A o le atua ua iai le whaulai o le alofa tū noa. Ona olona lava alofa tele na ia alofa mai ai ia te I tātou. A ooti lava I tātou ia mio leanga. Wana whaaola mai ia te I tātou whaatasi ma keriso. O le alofa tū noa ua whaaola ina ai I tātou o le alofa tū noa. Wana toe whaatutu whaatasi mai fo'i ma whaano nofo whaatasi I tātou ma keriso Yesu I mea o I le langi. Ina ia whaalia I tupulanga atali le sili ese o le whaulai o lo nā lofa tū noa I le anga le lei mai ia te I tātou ia keriso Yesu. A wā, o le alofa tū noa ua whaola ina ai o tau I le whaatuatua. E le mai ia te o tau fo I lea. A o le mea ua fua ina mai e le atua, e le ono ngā luenga ina nei mita se tasi. A wā o lana lava ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia keriso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua e le atua ina ia tātou sāva vali ai. We e moa mele wingon whai upu se fulu.
Amen for mai. A wā o lana ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia ke riso Yesu, na whaia I tātou ia ke riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga, ina I o tātou ngā lulue, na saunia na mua ele atua, ina ia tātou sāva vali ai. Na whaia oe o le vai te sa vali e lau laina o le vai, na whaia oe o le mata te sa vali e le mata, na whaia oe o le talinga e te ngalua oe o le talinga. Tatou o mana o le whaperetania. Let me read the o whaitaua tunga le Amplified version. For we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. What? Look at that. Living the good life which He prearranged and made ready for us to live. E te ola ina leo langa ma le fia fia. Wo uma ona a fai e ala na ele fia fia le mena te iai. Ono na se lo tu langa. Po na foi te le o malia lo tu langa na iai. A ola ina sa o le tu langa o le lima. O le fia fia I o le lima e faila na ngā ruenga. E ngā lue I le mena tu o I ele nganga pa ia I le tino. O le mena papatiso o I ele nganga pa ia I le tino. O lala o tu oina. E ngā lue e ia ina. E ese la le tā ua o le afoi. E ese le tā ua o le vaenga le no tala no tuai nei. Ina I hao no tātou malama whai bisulfo mai. A wā o lana lava ngā ruenga I tātou, na whaia I tātou ia ke riso Yesu. Ina ia whaia ngā ruenga le lei. Na saunia na mua e le atua. Ina ia tātou sāva vali ai. O le ngā ruenga na po, le ale mea lofa na vatu e le atua ia to e te ngā lue ai. Amen. Te loa pepe no whai atu ele te me umai le maalosi pena umai le grace na vatu ele atua ia te ose mea. Pena whai atu au na whaila u, sa whaila u pisinisi na whaila u kuria. Na whaila la u kuria, whātau sanga unga lua e whaile kuria. Te vai nei, you know, ese lo look forward I la unga luenga o te usul tai au. A mata, you know, lima vave au, uma marisfuru, you know, le fitu le po. Pa le ngato le maalosi a le grace na whai ai. Ina ua umalo la le grace. Pena whai atu e te oi. Te lono oro fa mavai, mo fiu le company no finga luenga yo, ta no finga luenga ono mo waina le fa ilonga fo ilele ole. You know the courier of the year. Tanga te mo waina le fa ilonga ole courier fo ilele le leila lana o nanga sa mo waina la fa ilonga o mai tau sanga o finga luenga I le company le. Ai ina ua umala le grace. Fetu la utala, matua yo ule koe o felu tu ko ule koe fia kango se fe uli o se loti. E ho oi so walu e ave se paso e tangata wai e lai ave kuria nisi o e whaia lato relieve fo ile lato relieve driver a fia malo lo e whaina wala au mea te oe te lato e totongi oe e lato e ave lato kiliva lato paso te le uo e whapena e wala au mea te au matuale to ia se grace ya te au le to e se malo si te au o leo ke malo si ai makuai o le mawhaianga o koe alu e koe se aso e kasi koe kufangi paso o matua I umale grace o le tu e tau le na area ao te mila. E se lo malo si whaingo ngā ruenga. O le tasi leo vaenga o te iloa, ili ngā rua le nganga le atua. Ma o te iloa foi, o te tau mawhai au te tau si le mea o lai e le grace o le atua ilo o langa. Same with you. It's make me happy. It makes, you know, if you fia alo o langa. O le mea foi lana, e ala ino fia kukanga, o tu spa ia so lua, so coffee. A o foi langa, a o foi ang koe whaakolu aso, ia ke walu aso ngafua aso lua. Po la lava ni aso. O te le vai e whaile ngaruenga no la o ino tu spa ia. Why? I was being graced to do it. O se anga va ia te au ia. To tele foi ia anga tu spa ia. Ka manga kalangol ku spa ia la so a koa. Ele uma me kalango ai. Why? O no le grace. Ai ha ofu ina uma. E fio ko pure la. Mo mo le vengo la uma. Wo uma grace. O le grace la le fa tu spa ia. E pe se unction from the inside. E peo ni mea lai o mai tutonu. Tu se tatal no atunga. Ai, o lai ko ngeki mea nga pa ia le mea alu, ia le direction me tan no, yei. You know, ia mea ne. You know, we all do it by faith. Ile nga lua le nga pa ia o le atua. You know, sometimes, you know, o tau fu ina ile mea lofa le, a o no tu tan no, i fu tangata wa grace langa nu.
Ui tangata atu nei la unga la nganu o kasi makaukia. Ono le mea lofa o tau loa tala tu spa ia fo mai o ipu e tau le leia. A i wharetele le na o ipu auno ipu a rio a. Ese uma ipu tono le wharetele. E i fo le ipu la au. Fo mai oisi ipu e tau le leia. Oisi ipu e le tau le leia. E le o fai mele tu spa ia oisi ipu e au ngā. A oisi ipu e le au ngā. No. E a le ipu e tau le leia i lona tu langa. O le ipu la au. Whateta inga o le ipu popo. Wa le ipu la au le ipu na le ipu popo. Ai tango mai le popo ai kango lingi ele ki. Ele tau le leia. Ele tau le leia le lingi o le ki i se ipu popo. Ai tango ave le ipu malama po le ipu foi le alu ave o e fai le ava pe lingi ele ava foi le ava langa no. Ele tau le leia le ipu malama. Asia, ona ese ale me tau le leia le ipu malama ia. Ese le me tau le leia le ipu popo. I to tonu na fale tele. Ele na o ipu la au, ele na o ipu au lo mai se e fo ipu la au. Oisi ipu e tau le leia. Oisi ipu e le tau le leia. Esia, e fui le meo lai whaonga i nai. A whai o oena o matai le no. O oena matai lo a inga. Nai tau le leia oi nai o le ipu i loutu langa. O o le whai la hunga. A o na e tu lunga. E wha alolongo o matangata. He o fo le pale mia o le ipu. A whai o le ipu o le pale mia o le pale mia. A e tango la o e whai. E tango la o imagine. Le sao le pale mia ku mai kua pule la a e la hunga. O i peke ua sau pale mia whai kakalo. Ala e nofo fai fe au. E tato te ilo uma. E sa ol pale mia. Ai le tau le leia ila. Le ngā ruenga la wana whaia. Se lon tūlanga. O la lava i le ipu e tau le leia le tūlanga la lo sino le taulanga. Fai fe au. La e fai fe au fai mele lotu. Tau le leia le ipu le na. Amen. O la fu e tūr pale mia. Fai lana ngā ruenga sa unga i e fai mea ngā ruenga wha porokiki wa o lana na ipu. O ngā ruenga i ar fai fe au. E tau le leia ar fai fe au lana la. E tau le leia le ipu i e ilona tūlanga. A fai o oio le ipu a. Po le alava le ipu o tō fie o e le tua. Ngā lua e ina. Fai o oio le matai. Pe o oio nei. Ke vai a kaukara le makai kongo le ainga. E wha alongolongo o e fai fe au le lato ainga. E wha alongolongo le matai len. Asia. Tau le a ku fo ilunga e tau tala. Ke vai o le matau tia i o upu wa grace e le tua. Ave e le tua a tau tala le whaingo meo le ainga. Oio le ipu. E tau le leia lai tutonu o lona ainga. Tau le leia le nā fo i vahenga. Asia. Oio le matai. Mea fui na awatu furi tonu le tātou e kalesia i nei New Zealand. O le tele i o niso e kalesia i nei. Lai fui e fai fui le anga nuu matula. E te ilo le leia le mea anga vaa i le ipu ma le ipu. I to tonu. Wa o tātou o ipu. Lai tanu tu spai o tātou o ipu. A fumelu tātou spai ia. O le ipu o filifilia. O le ipu o filifili e wha mamaina o iei le mea. Wa tu e se ina. Ua wha sa ina. Wa tu e se ina e le tua. Mo ia malana ngā luenga. A ona e tango e wha mama oi. O se ipu wha maina, e wha o ngā oe le atua. Pau ana o le qualification o le ipu, o le wha mama. Ai eila le vaenga e tau le leia ai oe. Ia tatau ona tau le leia oe. Ia sa o le tūlanga te tū wai. Ai kango e mai se ipu supo, ai lingi mai le ki. Se ipu fo le pou, ai lingi le ki. E le tau le leia le ipu supo po le ipu po le pou nga. E le tau le leia le ngā ruenga na te whaia. E se le wha o ngā ina. Ai kango e mai le ipu ki, lingi le ipu ki. Lingele ki, e tau le leia le puti. E ave foi la ilumo tangata, e laia, e matango fie le vai. E tau le leia le ipu le nai avatu ai. Onora, o lai vako le puki, a fai lai vako le apa fango, a lai linge ko le ki, ave o, e le tau le leia, e tau le anga inga, i o sia le ipu na. Se le mea lai au mai ai, se le whaonga ina. Me foi nai ta ua ilo lo tu langa, na tu iai oe ke riso. Le mea na tuku iei oe Yesu i to tonu o le tino o ke riso. Ina ia mawhai ona shine. O le mea na tuku i tātou i to tonu. Ina ia o tātou sāva vali ai. Ma le fia. Amen. E ala ona ele fia lo tūlanga. Ona wa se lo tūlanga. Ai a o ina sa o lo tūlanga. I'm telling you the truth. E ese lo fia fai ngō fia fo ia na fai. Pe ona fai atu. You know my work. Po la unga ruenga le fai. O le fai ngō fia ia tau. You know, e le whaapera o whatu whaingo whio, no, because of the grace, o le alavo te su e ui o te study, a o le telo time, ona o le grace o le atua, e maafua eno o mahalama inisio vaenga, e mawhai e ono o tango tu whaatasi inisio o afoi, wa o le telo tato Bible study, e tasi le mea tatu tano ai, e ko kiki a whaenga koe, you know, everywhere, e au mai se mataha upo e tasi. You know, sometimes ke uko whaapea ai e vai yaso a kou, no, sometimes o le naaso na au mai ei, ia o tano rei e sue. Ai ona la o le grace o le atua, it was a gift. E mahafuena mawhai ona whai.
Ai ana fa apele ise grace e kasi maka upu ai pe ki uma singa a ko ka penga nga maka upu e kasi me na ela you know fa fetai ile atua ile me alofa the grace it was a gift it's nothing else not bragging no o le tau vali atu le ata you know ese le mau lalo lo roto o te fa ma I know ya o te nau ini o to lo o le fainga o mo la tatu ang tu spa ia ele fa pe o fa o tam fa ye o le fia iloa po ala vani stulanga you know my heart ela no ina im fa no e fa ola ina because na vala awina we Yesu na vala awina we le tua ina yo sa fa linga ruenga le te o to fa pe ai se ana it was a prophecy o le nga ruenga o le mele le te fa tu le te mile nei let me tell you something ile this is a testimony ile atono le fu mai mo mai nisio a uso sa ye le fa mo le o le mele le anga tu spa ia me uma te faia tung o le prophecy sa prophesy le o na le tu ilunga ia tau o le te mi sa na uma faila kuria la fa mo la walu you know la mamalanga masimato ainga le sia tunu fa tau uma la rodi fa tau uma me uma so ma no for fale ana pongi matalo sa ili le tu mo le sila sanga you know le la vafinga luenga ye me I want to do my own e te iwa, te isa la stasio wona, sa ume Australia, malanga me Australia nei, na malanga mai lato fonotanga lato e kalisia, ele o se kalisia lalo e ile whaapotonga lato wha amalu sa iai, sa malanga mela sia ua whai whiau ia, sa o maila wha mautu, maila ia, ya maua. Sa o aula sa avka avali, o le fonotanga lai, vai aso atoa lava la, whai le fonotanga lea. O la unga ruenga la sa fai ma umolo tolu pa wala la unga ruenga fai o le alu momoli ya sia wo mission fatua sia wo fai au le mission fatua e momoli o piki tu so la o nanga na sa fai momoli o fongo piki mai le uli ko moli ya umare le ya fontanga ini o le po muri la vala ona la o telo te mi kutsa sa fa tanga la vala sa tala tu le public if ya le fongo e ono su limita la el fontanga esele mana ya this is a really nice meeting sa fai fanga ina ia nganga o tangata e te ila ua o le po, wanu la ia wala au dia lole o maa ue mateo masimato ainga. Po muli la lea, fatu au o ala le fontanga. E te o latu. O au la ia, wai, you know, our lifestyle, ia po lo maa ua i o langa mato ainga. O maa ue whai maa ua pai po study, isi te imi o tu ule tu spa i lo tōrua. Nga skaki le o lo tōrua, sa o lo tōrua, o mai au le upo o whaalongo le sipito, na o maa ua maa pai po study. Yeah, tu se whai me lo tōrua la o nga ala tu no fatu le sipito mo, amen. Ia umufula ia wow fa sanga melo tolo le sipiko ia amen melo tolo ala fa tu na pa that's our lifestyle le ala fa ilma ate wo le sia so you know le ima se na tenga ma wa le fontanga ate wo fa le vala au o le tala le fe au na fa tanga le ona le tu fo mai o le fia fine o le tanga le tono le fale o le sa le tu e fa au o por nei fa ile nga ruenga e tala no iona tangata o tala na fai o le inisi o wo i lunga i sa ye le pole ia ono alola ia sala na fai le vala au ona la o le fe au na tala no ton wa fe au roto ya ma uma simato ainga tala no sa o le tu yo ma ulo na ma ola mate tu vala au ma ko ma kur piko i kua pes full 5 minuti o fai le vala au o fe lua ia fai fe au felua ela ona le tu el temine fo me ola su el tanganta le saule tu ale fia fa u le fia file o aula ele ai ma se sio le kalesia le lo fu to te no so le ma se si la tu te lo o fu o ele o tangata la tu fa la botonga o u yo bona o tangata le ngo lo ko molecula o le ke a ola la ma tu ma u ma te tali le matango fio la unga ele o yeso no ta inga fa u nga po nga me no my heart was pure ai mate tangisi mo to no pa o me no lo o to fa longo longo fu le sikai o lai tanga tala no yo maluma ma lo ka pulanga i fonga o lo wasi o mia o mama o fai fe au umor fa pu tonga le o lai su o lai sili so fai la unga po ai i lo ma o wa fu ele ma se i lo ha fo mai o lai sili po ai le tanga ta po ai fai fe au e onga ngai ma mo e ku fa pe ngai FC de ko le ma se si oilo ya vala au melo se o ora ile sipito le yo ulena ola tu ola ka vale wa ole drive vale na ola tu ya tu lo fe au si mela e te au foi le foi mai ole ile fe au le fi mai le tu fa tu ya oi
O le fe aura na, le fai le whaatino ina teimi nei. So 4 years later, a le rofoto a mata ona fai le ngā ruenga na a. O le prophet, au mai rola i o le prophecy, o nara le prophecy e moa, o le mo outou. A wako ke pole ka aki e per prophecy na mai le tu e te au. A o le prophecy la le nale na au mai, le wa a mata ona whaatino ina le teimi nei. Ona la sa prophesy, le foi la u whaatau ina, o le foi la au mai le atua, le au wala e fai ai. O le foi au me le atua ia le mea lo fai ele ona la fa pe o le moi po o le lava sa o moi no o le ai lava la o moi lava la malolo o walu kala ofi o le ate le te mo te alo e fai o ngaruenga but when I come to do my study o le te mo te no foi no ke si e fai study au mai do le atua me o mai fai le te mo le te it was a grace ona foi o le mea lo fa na mai le atua na whaauina lola i o maha ua whaile talo na po, keep the story short, a fo no le mea, sa ta pena ya la ia, no loa ele te me tupu ai, le ala ua tupu le nei teimi, ia o te lei lopo, I don't know what, por ale me luma nai, but all I'm doing, I'm just follow, o te le fialu fua u le lei na lista ngata, ku pea u lau lenga na mai au ele atua ono le mea na tu ina mai ele atua, o teimi lava o te se ilo tūlanga, o te alu ele tūlanga o la walu e fosi do ala kūlanga nga, ia ona whaale tonu no la, ia ua whai kufo e mate. Ai tu au ilo tu langa fu lele. Whai kako Bible study, whai ia mea maa. Ia wha mahalo whai na tātou ele atua pēno whai atu. E ia le ipo ta ule leia ele ngā ruenga. Ta ule leia le ipo pe a e loa le me te tu wai. You know, pēno whai atu. Tātou wha mora lalo inu mo le atua. Le ale mea na wala au inai. O ele atua e whai. Se whai. O le hafo ino tu langa tu ina atu ele atua. Na e watu mo le malosi. Tu langa lei nei. Guys, I only use le pēno whai atu tango whao ngā whaati ta inga o nei e iei nisi o mataha upu e le mawhai no o wha matala ina se ilonga ini whaati ta inga se ilonga o te whao ngā ina ha umala u whai ngā malanga ono o mea no o experiencinga. You guys don't mind that, eh? Ono o mea o le tutupu ilo ua o langa e pauna o mea o te malamalama ai wai le mwhainga o kango wha makalangi mea kupu o langa o nisi. Pa, ona lai o le mea e na ona vali to o se ata. But I'm not bragging po se tu langa wo fa apia was special no o le ai malo ia conscious o le ala bo te famtala ina tunga o lo no ta inga ia e malama ele ai se special lu mole tua ele special Kevin ele special asesi no we are all the same but my grace le ala ino fa this is my grace teach the word of God. Amen. So o le ngaluenga wha o le upo le atua. Lea lau te whaatino ina le teimne nei. O lau te talu ia te oi. O lau ngaluenga. Se embrace. Whaata ua lo tūlanga. Te loa le mena pa ua. Le ti a polo wa tau mawhai e sui lona tūlanga. Mena pa ua i eva. Tau mawhai eva e sui lona tūlanga. Amen. So au tātou tau mawhai e sui o tātou tūlanga. O le ale mea o tu o i tātou e le anganga pa ia. E tu atu fo e le atua. Le mea lofa ia maleanga waa. Malea lofa tu noa e whai ai. E te whaia fo i lo wha atua o le mesharana na watu e le atua ia te oi. Le na tala noa i paulo le tasi o tusi a ia korinito. Le na whai mai ai ina tātou tano e le tātou Bible study le na whai mai ai o le mamao leo le mena o mena mātou tala inga a tupu tau whatutua e ma whai ono ho o atu i leisi tu a se o le mesha o le mena ho o iei le mea alofa a paulo fo mai le tusia whata oto fo mai o le mea alofa tangata e na te whaia le awala moia. It was a gift. O mea umalava. It's a gift. Ele ila se mea kako ke mi mika ingi mea fuingane. No, it's just a gift. Oh, it's not just a gift, no. It's a grace. O le mea alofa mai le atua. Tātou whaafetai le atua i mea uma. Ai olo o iai se mea alofa i tonu ia te oi a e tango e whaise pisingisi. E le i lopo o e kanga kai ola ro lima. Ke vai e mafau e make money. A ua e tamu whaifu te alu te whaila haunga. Ua e tamu whaifu te alu whainga ruenga. A lai ta atia le. O le to o telo tangata e whaapea la tono le whaifau ministry pa unga le mea vala uina i la to e le atua. A o mana le whaifau ministry. A o e ave kupe lango i kanga kai. E iei foi lau foa i ma lau fai mea alofa le tano tus pa ia. Tangata ia, e to te ngā lulue, o na ave le o sfuruai me e whai ngā lue ngā lea tua. That's the grace. E ele mena wala uina i lea tua, e leo tangata ume whai au, e leo tangata ume whai a onga. Me lei nei, o au fue whai lau pisinisi, but I'm no longer, ia, wau kau le ma kele lau pisinisi. At the moment, ona, that's, pauna le meo le tau survive ia, you know, nei taimi le mele, o le tau ma whai mele le afoi. O lea, te lau teimi lau o komite whai tātou Bible study, sue, ia, lau komite si mātou, inga e whai ma o pisinisi, o te leo toi tango la ngā ruenga yo. Why? Because o te mana o e whai ngā ruenga na mai ele atua ia tau.
ia ai tu lo ma tu ai nga langa ka ko ngi ma rent ka ko ngi ia mele ngi wai a wa fu ngi fa nga ruenga i wole fe ka ko pai po study pe fa yo pisingisi wole fe ka ko pai po sa longo ingo out of my place ia po ese tu langa tu wo fia poko fo ile but anyways ese le ta o ia Yesu o te fa ta wa ina fo le me fa ta wa lo fa ola lo wali i lo fa ola me nai o te talo atu ia o tātou malama la tātou tatal noa nei le upule le grace le lofa tū noa ma le mata upule o le whaatua morona so o tanga o le mea nai le ino tā ua o le mea ngata i le whaatua le measure of faith because of the gift na matu e le atua ia te o le lofa tū noa o le mea le ngaruenga whaafaya onga it was a grace o le whaatua fo e la whaafaya onga leo te tala noa tuai mea nai le ina mawhai ono o whaia e leo ia te aula le grace for prophecy o te le prophesy na ta ui le mele nei ai le fa pera le mfaino prophesy no yes I can you know there are a few times what prophesy na me le to word of prophecy ai le fa that doesn't mean or the office of a prophet no e ia tangata wa le inga wenga nga fa prophet o la fu grace e le tua e fila tangata u fa fe au le tua e grace le tua na e lo ale me wo grace e le tua e se le ta o le mana ia tino kiso fe e se le health you tino kiso pe a sa o tu langa te tu ai sa o tu langa tu i tato wa e sa o me tu i tato le nga pa ia o ka ko fio so solo amen via le tua tu o i lo tu langa ina ia mafai ona e maua le malosi mai le tua ma le mea lofa mai le atua e ala le whaatino ino langa. Wenga tātou polo kalame na. Tātou tā upo le grace sa tātou tanoai. Ia ma le faith, ia ma le measure of faith i le sota inga e misea le mea lofa le na mai le atua ilo na lofa tuno. It's not just only love wa awhasa mo le lofa tuno le love. But o le favor, unmerited favor. O le mea te le o e te le ianga vaa iei. O le mea na matu e le atua. Po o le anga vaa lea o le sosia martamau a inga o le atua nei tonu ia te oi. Le lefa martala Paulo ia Timoteo, stir up that gift. For mai vai le mea lofa na ia te oi na vatu i le ua wha e lima. Tango e tuisa eu i lunga le mea lofa na, stir up the gift. Nei tonu ia te oi. O ia te leo te impau le mea o le toia, koe sa hepo mai lea. E koe eu mai lunga nga ruenga vai ta le ni nei te oi tu au mai lunga a fe ka ki kala koe kango e lau ki kala koe fa po le si lau ka ki kala ki vai le mea lo fale tu si oi le si level amen fa manu ele tu e to sa mo fa ta u ta tu langa remember your place that's where your grace is le mea lo yelo tu langa e fu lo malo si te fa ai fa manu ele tu is your tato what to know pena fu no tala no atu me o malavo lo tano inatu. Hope you guys don't mind if I use me as an example in some things. I am not the standard. No, I'm just using ono thing of fear mo ule o ino upu ono experience. And let me tell you something. Don't base your faith on experience. I want e whaonga hina se experience o se si e fua i eilo wha atua. E se tā ua. E le wha apea o se tau tinonga wa overtua. Ona e tango lola ia whaonga. Le whaonga le upu le atua. O le tau tinonga po ni whaatita inga na vatu. O se mea e afu e wha malama lama ai. Awala te avele mea na wha malama ia e fua ia ilo wha atuatua. Lei wha atuatua i le upu le atua. O mea ia na vatu o ni tau tinonga. Wana o ni mea vatu e wha malama lama i le mata upu. Ai awale fua hina i lunga lo wha atuatua. Really want you to te mana ia te o ia e maua le mea na ia fua lo wha atuatua ma le ngā lua i lunga le upu le atua. Not because of my experience or someone else's experience. Pe wha atua mea sisi tangata mai le oti. Awa le fua ina i fua lo wha atuatua. Follow i le upu le atua. Amen. If it's not in the Bible, don't believe it. If it's in the Bible, have faith on it. Wha atuatua iai. Wha manuia le atua ia te oi sa mo tato plokalame na. Let me pray for you guys. Tama, te talo i lau fiu i loa lofa tu noa. Se i e fōha i lau whanau, wha manino ia te i lātou, ma wha matala loto i lau whanau. Lea lava le mea lofa i tonu ia te i lātou i whanau. So se mea lofa ta mau, umana e wha maa lofa ina i lātou, le whai whiau, le whai haonga, le aoao, le apostolo, le perifeta, le ngata i leo o e ngā lulue. Wha atasi i fōi mai lātou ta mau lo a wha atino ina ngā luenga o ipu o whiriwhiria, wa wha mama ina, wa tu e se ina, wa wha sa ina, mo oe malau ngā luenga. Tama, ta talo ia te oi, se i e wha apeona e wha
whaangaina lea mea alofa i lunga o lau whanau. Whanau uma o mafuta mai. Tonu mo ta malao, ta maa te talo i lau fio i lau mea alofa. Ta maa se e whaapeona e tu uina i la tau tonu le tino keriso le mea tala fia ngai. To tonu le no foanga e te tau ona tu ui i la tau. Place them, Father. I to tonu le tino keriso ina ia mawhai ona ngalu lue i la tau. Whaamalia ina oe. Ta maa e tu sa molofina. Ngano whaamanuia oe le tua. I le mātou plokalame, mai mātou malava ta maa nei a fiafi. Ono le suafo o Yesu keriso wole ma vala aua tuai nei. Amen, amen. Haleluya. Vi ia le tua sa mo tātou o onga na o le tāua o le whaatua tua po le measure of faith o le grace ma le place. Marutu langa e ese le tāua ai au le tātou oe whaamala malama uma vaenga i ene o tātou iloa. Yeah. Kako karkalango ala i kua. Ala we mala malama o tele fo lau te mi au na launga ina le upole tua. We mala malama le grace. We mala malama o i fo la le situ le grace le tātou se le tanoi o le kele ia. Le grace le tanoa, we are saved by grace. Right? O ana nei pena utara no ile malosi po le grace le o le tua. My grace is sufficient. Po o le mea lofa le na batu ile atu ia te faise mea. I to tonu o le tino ke riso. O le grace na le no le sa pena utau valvalia nei afiafi a. Ta tonu na ue mo mai anala te whaingoa ina tonu tu spa ile measure of faith e te au na ile grace le na. Amen. Tatou to e tala noa i le asotofi, tātou plokalame o le a tātou tu tata noa i la matoe wha tātou wolo i tonu nisi o vahenga le mta upu lea wha malama wha aftai tu fo isu tātou watunu i le tātou plokalame i mamea umalava wha fo i le vi inga i le tua ia se i sau staimi toe o tātou tala tātou update mai o i intia mo te minei o lo tāpina ina lava nisi o tūlanga wha moi ai o tam whailava i wha o ngā ina umar taimi e whapiona whaonga ina le tātou wa onga. Sa moa tātou plokalame na, nei plokalame whaaftai le whaavanoa ina, whaaftai fo i pēr whaiwa e share ina, i le Kevin Life tātou plokalame, tātou Bible Study nungo lau timeline, moli toi lo wanganga whaaftai ia te oto malava, tātou toi whailo ai, mi la stofi mo te mnei, lofa tele mo oi Kevin Uruiva nei, manuia le tua i malo longo nei fo ia, fiafi mo te mnei, whaasoi fua ia.
Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Ya so uma. Yefa ane ene ina oia. Yefa ane ene ina oia. Yema walunga ola fane ina. Ia via oia tangata uma. Fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fane ina. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu lunalofa. Matau atu lunalofa. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu lunalofa. Sili sili. Tua mai lo nganga dia lo na sua fapaia sua fapaia. Sua